aguri kuya wako maua ofisi yakwa ni open na tukari yonse yara kwenda ethire Mr. Kathata pura atura nange kuciawe na nkamwagirira site ora inya twera kwa tweskuru bara Kathata tweskuru twera kwa tugenda mtu ajo kambla usiekwa nkamwira itu ngagukia wa Kathata twathoma inya na ripana uko ni twapakira yari uma kana tuniura maybe babo ku akira kwa kuma tene muse nari muntu ondari muse ari muntu ogaragia ntu ndene ndi ntu nanjirite mantu ya mbere kinya ai moi ginya mbere andaka kuna kurite na njira ya utethia antu na daktari ku wewa muntu no abo medicine neta akethira ari advance kwithira utumba kwithira wichetha na ngwiciawe ari mutethia wantu ndi binontu we ari daktari muntu muro ino mbaya lakini daktari wotethia ne thira bui sana no ndo utumba kuoya thimwe muntu wina wamba wona wea lakini kwina muroiro kiundu na kwina daktari wote inde batu ti daktari wote thi tutima antu yara ya kwirika na mbaya yes Frinda ambeze kire ogwe bwana Kathata maybe okugambia na wona buruburu ogwe isawa na nkaguru ai RAMU wetere wera aciari bajukajukiria ate batastukire bakuria ya gwata kuguro kwa Kathata nene kurubange maybe kana aciari bakujukajukiria ate aciari baku kote ni bamboririo lakini kote bale mbombo ngarura nonto yodi nkwenda bagera gyonkani lakini gwatwika nani ntekumba kwirwa nonto nani nkwenda RAMU ende ndo bona kabagakira nonto gote otherwise kabakirira nati twendelea na RAMU yani na ibu maybe birabo agitira kiatho kia we karibisho kwa RAMU ibejere ba support kana family ibejere na bagwerua sana mukami ugo na miaka 25 natea wakarire nthi RAMU eja kwira mukami nkwenda kugura wakarire nthi maybe wa mwa ankaguro RAMU kana onere atia wona tu thukanitio as a person twatirima tu ou twendana ndamwenda nwambenda atwendelea sotu utakarire nthi maybe uchoka nyuma uchiuri nkomba kwa mokuru number 18 tebu ngimenya kuwa nonto wendo bugenda na wendo mya utumba kurigiria kairi karimi nkona antu baingi bona RAMU ekwira mantu jau onge akuria nati ukumenya ana bau 30 na bairi bonthi baku mwirigi katheri mwirigi ana bau ne bakwa nontu bombere mweguru gitwa ko timumiria mbere ndamwira ndi daktari no mantu amaingi mwana mwiri na rito yako ni rito ya advanced niro kuibwa okuona nkiomba gura ngekero 18 to mbinu mbaga yo bakabira wana mwiri era boko wira congratulations une kuruba dongi makena ariuga wena kuruba dongi to makena akabuga ko bangito kuvunja world record ikanyere kuma ntereshi ndambiro onge akakuria atiri nwethera wije kuruba kubonthe ngwetiki kiure kiuno chokerie bonde ndebe bonde from number 1 to 19 no 19 no thaimbe thito karibisa takinya atare janja aumite bwa chuka yes ko kuruba ubethe ko na baraba tumete Meru kana ndi na different places no ntumba kura na ntu amwe lazima ngure from different issues na bonde ni baba kuma area ya Queen banana inu bange ni mbali ko koria kwina mokoro ku maybe we runguro miaka 18 mwanka thai ura munini na miaka ngana ko nura wiyite thai oro ite thai na 18 years yes na kibande thai na 18 exactly 18 na months 18 and some months we okay Wero TV kuruba ura muno barasairia kuringana na mila na desturi ya Meru utumba kura mwekuru uro murairia ni kinyume na sheria okorea kurairia mwekuru kuringana na mila yetu na desturi ya Meru uwe nuringa wa fine ni akuruba njurie ncheke ku lazima uogara ukaura mwari kuringana na Meru urawa uketha wote twite mura wende kwa kwethe mwari ukauga kwi mwari ugurite lazima uromba thoni Meru uraturomba yes kwa hiyo ukoromba milio kitembera ruga muulize kama anataka niwe bibi namba 20 ongea koria atire Wero TV uliza RAMU kethera ekuruba kuba kathura ibana
ikawainda guthura lakini batakinya itara kwana utowana nontu wa mbere winkombo so problem haraka mweguru kwana ko ni let down ko ginyo gwakirio no muno tubaumba mbere ginya musiari oge menya uburi guthithiritie makosa uyayira kitha nurongi wina makosa mwiri wina makosa ukaitha makosa mweguru ti muntu wakabire na makosa mwiri direct wina makosa nau akarekebisha yeah. Aya kwe kuria atiri kwina mukuru ku maybe ibethara bathomi bonthe kana kwe wandiki thirikari kana bonthe ko bekirite biashara na ugo ina wito tonga bubo bekira biashara bara batithomi wako mwene waire aki ibaire ke batathoma lakini nao batithomi u ndi bekirite biashara bakara yantu bathoma na ndabira nao orere getho tathoma ana baku ni bathome ku kitoto ibaire ake batathoma lakini thai bageta skuru ko kurio tonga baku ina wita ba kumenyera ikuru bau bonthe inda ure miunde kwana ndina miun ndina mira ndina ng'ombe ndina ngari ciakwa ndaibangire kimaisha endi imbomba ku invest na kuona pesa imbomba ku rukengiria na ngiri manere pandi tadi mizi nitumba kure monenge ku ciakwa na bagwa na kurungi ukuria bwana Ramu maybe aruria ugu kugejite ugu kugura thaio miaka 18 maybe ukamwaka anya thome kana keza umugure ambirie kwe wana already mtu miaka 18 mtu maybe utite uthirite form 4 already na kuendelea na skuru nikeyite akaribisoni bangi ala kuendelea na mathomo lazima kinyanja mbere aero karibu ni bangi bonde nontu oka kuria obaringanira inikisi yake yaguya udhiria batumumenya itagua ni vita kuune ye ero karibu naendelea ni mathomo yawe yes ungiaruria atiri inawona kanyaga kugambia reba ubange na ugawe na schedule 2 weeks very tight na bime bire bikithira kwina bime bingi bire na kwenda kwira muthikiria kwina internet technology ne jire mwari no andingire thimu ambira no mbenda nani ngamuretha no mbenda office nekwa kwe ariba kuringara ba kwira bwana Ramu ningo kwenda baba ingi muno ila sema mwarithi sura ni tabia mwarithi sura ni tabia mwara gethena tabia mzuri akinya wago nkamenya getha mwari we tabia mzuri ende marume baingi batendete bara ari bara bo bagambia benda kugambia bongwa nende no bawi yakerio au no bawirire kerio tene ibe ya wako ndi baritani yes ko mwarenga tuge mware akuringira thimu akwira bwana Ramu ingo kwenda umwira njo office-ine wa mutega wa mu access oyo office-ine na nkamwa time na ndanga ginya ko atemenya nkitha nyande kuambia ndaka cia no gozi andona ngabauria amwaru nture nuri tabia ciake ni iriku ngeta kithe second person the third person mwanga ngioginya mwanka ki parents nkamya mwaru kweria na tabia mzu riu nkarita into nkamura na kuibombita ngegira question mark ngegira x bonte myo mugura kuringana na tabia ciake twitadia itikuitabua na Ramu maybe kiuria kingi pomba ukuria kwina ntomurume wina mwakuru mona ate kuona toro yes yani mwakuru no mwa stress lakini ugo utukara mtu wina stress utukara mtu kwewa stress ne kuru we kuomberwa ate kaimbi nwiri kutumaira na maybe unatawenda kwira arume akwa baba ko banya kubakura mwana mwenyi tukona bangi bakiuraga bora mubakwira amiru betu na kwenda obira maisha ya kwithira wina mwekuru omwebele bathatu kana omwe kinya mwekuru mona rema no kumya mwekuru muno ethire mwekuru urite na usinda kinya ume kwa tukone turora mama kirasi mwekuru no murite ngwi chonde mwekuru nwe gutarui nwe miunda lakini we urita wa thukuma mbia ciaku ikathirira mbaene wicoka nja inyankare mwekuru na ko mwekuru no ithathia no kuoya maisha ya tibua kuokara kuibanga mwekuru saindi na we saindi bo semanyo murene kuona siringi yana hii ndire 50 ka 50 nawe ciaku iri kuturinganire turite ngui uburi kwanjire 0 mbero kinya 1 wita 2 wita 3 ku lazima wibange ukara kuibanga maisha yo tumba ya watata rengi ya kuthukira niro kuona nindi mwegoro kurugira akona ntomurume onge kandu o mwambesa ukanyunda wakua ni stress ukawatu stress mwegoro enda wina akiri ira murungu akwete kinya wethiro tembe sorry itha wina ume woguria na mwekuru ethire ng'ombe ndo twirite no akiuma mudenda kona kweri mukuru kuna witate kweri tika kuria gakwaga lakini nakomba witethi burakumba lakini gwatuka uwe
Ovira mwekuru akona kuma sukumene cia orita mbaene weta sangaene maisha yu yakuthugira sana kou ibabwiri guthoma githomo bakameo bakamba kuria maisha RAMU ekuru baku bonthe ni Meru ka kwina Samburu Borona kana kwina Kamba Wekamba kwina Iku kwina Meru bonthe baitite within Meru ka tu getenyeza Nairobi kana Mombasa ndina umo kuma Borona wetawaralia mu Borona yes imwari mwaritana Isiolo akara Isiolo yes na no weta mwanga Isiolo kumona ndi mwagirite nya site ndi mwagirite bwa muno ndenda uthiurunka ntugu muona nja ciako nikenda komba kwithira ukiona mbitire kwa mbita kwa mtu kuga huyo jamaa yuko peke yake ni kama kuna kitu anavuta wao wasichana unge akoria ujokagia kagita kangana ukiamua tia nkagure mwakurungi ko bathingatanagio upa kana ari ntemeo bathingatanio ilasima mbone mwekuru mwisho aina makao aina nyomba nja aina miunda iritha twina na nakumba wisafu kunkithwania nontu nani ni kuringana na family ura ndethire ndenda kuthiata nyayo ilasima ndibange nkiurongi mwekuru ti muntu kureta nyomba kana mwendie nyomba mwekuru ni nagwiriwira mwekuru ndari kore yake wengwa tu mureta kimwiru omureta kimwiru kareka ringa tukuyiri nontu no thinekeja akathoma na akiri na bakambiria siasa ko mwike antu ake arakaomba kuithithia ngui na mathwania mure ng'ombe mure mburi mutheke eto twire iko aitara na utairia ng'ombe ruyi kwa to kaimbisi yes na kwena mtu kuria kamera ungeariwa congratulations bwana RAMU wewe ni mwanaume unge akauga kuna mwenye umeoa na harusi mwekuru mbere ombere yes yeah kwa hiyo mbere yake no ukitire mbere yake no ndaure na harusi yes na mwekuru mbere mbuga atigagwa kinyirika nkorone kana ndete babangi bonde nuko ira bangi karibu ira bangi karibu nonto mwambi mwekuru ukora mwekuru mwikinto ne mwekuru ngi ura mwekuru mwikinto ne byake au patithura na bakendana lakini ukora mwekuru amujeke mwekuru ngi watuka na munyanyasa kilana akonacho au maisha yo ga thena thari iruyo atukutha yo kuringa korumira ngai onge akauria RAMU ariganize ana bayo maybe na ari bangana na ndaka ingana na ombere ina ari no muthia murungu na ntethi ndina ana ndina ari 16 na ndina year 16 that total to 32 yes. Kuya kanga yambangirite na nambendete nontu kuiba ciere tware ati kuri na ngona gai thuda no kona ninde na kitharimo njira cionthe yeah okay yeah no mwana kwa mwiso nende standard 2 na babange bateta skuru thai no kona bamati no batoka tukorera beta skuru bangi benjire lakini baba kura habe na kaume 2 no mwe mbibi class okay ubaikagia skuru emwe kana maybe ibaba kutwera kwa maybe kwena skuru era babu eta bwithe kuringa na boingi na bakirite skuru musena ibangite ugo no kubanga maybe bakira skuru ka kanisa uni aumbitirite thai ngwenda waka kanisa ngwenda waka skuru skuru gaka skuru na ruterero Isiolo ngurite ike mwe Kathata rutero Isiolo ngwenda waka skuru inje ingwenda kumiti my father urendelea ingwenda nani kwithandi na ume urai nabu ndekwenda ku mama grass ingwenda musinda kuringana na akiria ino nondo ndi mwana mwithi mbite site yeah kuna mtu kuria wate gwitikania na atie kuruba gwetaira wenka no mwanka bethero bakithiurunka unge akoria kethera mirimo ni ejire unge akoria kethera RAMU nikagie kuruba kuba kathimo wambere ndi daktari ningu ndi ana ithimi ntetera wita kuthimirwa ngikusia utekagia ndina kila kitu ndina mbafa ndina kila kitu uwe daktari wa mitishamba kana daktari wa wapi mitishamba lakini nye ithimi ndiana bibionde ithimi bibia ndata cibitari mibi kiranka thimo we nakyo kiroge kuthima ins ndina kyo ndiana bionde biu okay onge akoria wauga we na mayake ngana ko wote gwitikia mayake kuwa kuma 1980 na tarone ndina mayaka 38 yeah onge aroria atiri no tumagira kana no discipline kuruba ku kubaura gintu jakiu Charles Moyo mwekuru atiurawa mwekuru mbere wa mureta waku mugure na sheria ekanywa ngekuruti cia kugurwa na njara kugura mwekuru na njara otiburawa baritane
na ukoona akwashe ukakuona ukoona ugate wetania na wewe mwambie mlango ni wasi mwitira siari wake bage muturie pole pole atina alama ete kabisa eta thwania no achoke no akareto ni akuru no mutikiri tu nkona nyako ina ari bare abo kwenda mono kwa wako alikese pesa baraba mimi nataka hata kama nikikuwa bibi wa 30 si mind nongea kauga Wero TV Ramo ni Mungu anakupatia ongeruri na wita inye huyo ndhe ntomurume kurikana na ndawira semiti iro nyunya we na mutheto wa mwania we na yungi to thunui wakunda ndawe u ibwa athithina bura mbona TV ne kithina no ndo mwire gwata ngufu ko uni ndi sawa mantu ne yonde mukamitha hii nkuthoma SMS maybe nkogwa kwina mwari umwenda utu kuigwa nkoro ni kibinadamu Ndi sawa. Ago bakena. Ago bakena. Utewigagwa. Abantu kire free. Ongia kauga atire ambia RAMU nkenda mwaru o chuko university agetikiria. Netera thire school na ndi mwari pore nyaba kenda na temia kuria. Utumba kurega. Yes. Congratulations RAMU makena kuma Isiolo. Ongia kauga ori RAMU ekurubo bonde abagurite na sheria nene imata 18. Of course. Yaga me kwanza juria. Ibon karigogwa. We na imata 18. Yes. We bikuinge nyangurukie ndi imata 18. Po una ndi bonde utoe wetete chini ya maji. Hapana. Bitete na njira itawa. Meru. Na maybe ko kuria saseni show iko sawa fei kuma maua ebuliza RAMU kama uaga anafika kwa mke wa 18 na miezi ngapi watu rebi 2 weeks 2 weeks 2 weeks chadira you start afresh na account 2 weeks times 18 na akethena akimbenda atiatia no ndo thina fulani lazima mbite mbateni ko kuria atire na mabibi wajaifika wampiganie kana kwethro kwina mwakuru fulani kana tuwe we na mukami na makena na ukwenda urgently kana kwina untu bomira aketha mbenda urgently lazima mbite ndi muthirie thinewe ti lazima nkare na korandi mbwiri kumiti problem wake nkathiria alamu ngasoka rangukari na bwana RAMU rugono rwaku nkona antu bakiandika SMS mono bangi baikura congratulations ongiaruria RAMU ko bo bategwetikia utemethego we sasa like ureta ukagambe mwari kawaida ongiare kuri RAMU no ita kanisa imbita kanisa na Pentecost na nkarombo pastor imbita kanisa ne karite ya 10 na ngatharimwa ogwe mwari okwa akeza ri for example akeza kwira baba uni nkwenda gwita kugura ndi mwari we 10 ndi mwekuru we 10 no witikirie wera ni good utena thina kuthina thina we bora murungu abatethi no bathiate buranda athiatire na ndo bonde batitherima womwe ari na nkona nonto kwina mathaja ijo turinga kidogo mukami tijene kinkwenda gwita makena mukami maybe kiugo gyaku kiri ari omenau kana ikuru bangi wenda oberate kana maybe ikuru wenza ko bara tukijiria Zangu. Kumbe ndo vera. Tumto lela stabie mtu. Na bora mtu ambo tratue ambako tatue mu directi. Na keta kai kwa boya. Kento taku. Awe makena. Kire rubangi kana kire kurubangi na uome. Ono ngamba bandi vice ndivera atire. Ugatuka ibu kuendana na muntu nyaketherwa na atiari ukakya gwika orio ugwo kwenda utibati umurega ubati kuendelea anje ugo nukuona bionde biri kwenda okay erbona RAMU nkwenda muno taka kamera era arume baingi nkuona message nyante thoma ithira arume baingi bakura we ni mwanaume ni hata mmoja anashinda lakini kwa kugenya keja benchmarking kwa keza gwaku karibu na maybe no mpende muno take kamera wariria arume obaye maybe awado kwina ntomurume ora na mokoro nyombo mo lakini yetaka ko ni murigo maybe ora ombo bera amiru betu nkwenda obwira maisha iwo kenda yabwe kana yathuke iroka ibanga ndene maisha ibange okimenya kawitite kurana
na rero kaura mwekuru ukagara mwekuru mwethio ng'ombe kana ntiri mwekuru mweke boya na rero eka mwekuru boya nyawe awika boya nuko na smart kuringana na inya umbe kirite kitha tinge kuru cia kwanthi thandi smart ukenda kurerwa mwekuru munenkere kira kwenda ure irio akuruire ura sabuni akure nguo kwou ukenda kubuithia maisha yaku ya bua ikange kuru ciaku boya ndenda urange kuru ya isi RAMU kana saidi lakini uthiete sheria emuka na ntomurume yo ni musingi utumba wika ukuthwania wito mama uthwania rukiro ogero kare RAMU wa mbere mwekuru ni muntu kwenda munda yari batukura thaini yari bakwenda fashion ire riku ciurio kaumba na ntomwari arenda wikira ngure riku na kwenda saloon na kwenda kila kitu kwou antu mwambia sa saloon ote mwangu ekurita mufandi mwikire business kithi serious thokone na omonite movement yake nonto naro kara omonite nya wakathukia ngui mwekuru nenda omonite bura withaita na bura kurita biashara yake nonto are oku wina rutha omonite nonto naro go mwakanya bandae ugakwila kwou mwekuru ogurira akauma thokone kana no kidogo murie mandamu ni hata ngui goitaita na hata thoko kari kweli riu nukwenda kumenya of course mwegoromba kwira thoko narua ni gubui lakini narua ni na mindown ukenda mwegora tumira mbira ciake cia biashara muno athira ithiro kurita mbia ciaku cia piki cia pocket wa mufandi nyana ngiri kana ngiri ile wa narua ri itaure bitu kare no ntokyo mwaka anya gwatu kobia kutanare biashara na no bia utumira ruyo kana ukathe konyene nturutere mwekoro ngania no kona aturi thoko na gwana ko bangira mwekoro kuna njirenja nikenda bukomba kuria maisha mea no kona we maisha ya kurema muno nonto no mwekoro nyingiriana ointo murumo gona ga wera mwekoro mbese nyingi muno ngiriana timbesa okotala madhabu utimbesa ireu nonto no kona gora thoko ne into bura bikari bimu bititi bingi bini binami kwou kinya kingiriana ira cia thoko iro mwete ukenda taura noi ethero imwe ya tubesa tungi kando nikenda gombo push ngwire ke yumba kunenya na nikenda noe akethena nchune mukuru ko kwedio buo kabiasa ka ndurire kinya nikona baita ngiri 30 wera ni good na muongele ngiri 20 kenda ngwire yumba ku expand lakini ukia kurea bu no ke ndote kwenda kumeni mbie kwen irio bandae kabuka rondo itina iri mwekoro ngania na kwende na toko akariwe lakini ogea kumewe thina obwiru ichokera wakaranthi na mama na bukari boya bweka sana in case no kona ndina ngekuru nyingi nyata RAMU mba kumba ngekuru 18 na bakaria boya eguru bakwa bawe 18 no kona 19 weyete anda ibangire ndabekira biashara ndawa uri miunda ndi thaini kandi yanka mama nkarerwa ngiri ko athikiri ni boya na ndenda buliunga ita neita kinyo ndingira thimu kwa mwarini was oya wakaribiswa ndi mugami kana Frinda kana Greece kana Alice obonthe warokeya okethera twimethene ntokera iboya mburi giro kionte kikuhusu mbura utoro bwatura ningi wasogero boya kogwe karibu kwakwa kuthoma kithomo ibwega sana motegi Meru TV okiwa korokere kwe barabarere ni bwana RAMU Kathata ntomurume wa ekuru 18 ana 32 na riuga kagiga toiro murero enyuma ibwaga sana gojuke kanya umpandikire SMS waraniria nani watutega mubango joke karo na account ndene ya Meru TV kire mashabiki ba Meru FM 96.4 tuchemanye ntuku ya rojo kire mubango jote ntamukaro kire kwambiria tha emoshero kire mwanka tha inya yakore tu karimi account mwaro gituma have a blessed night.